choreography competition we hi khu kai khana aming mara mi sang la leida leya kha apam hi ba kili khara mi sang miao lo gchi hi gchi sha Kazing my director VVG Kiwi handicraft competition which kup sangai laga choreography laga itumda ngachang sangkhwai sa se ara hopok gali ishiwi theme song hi yari saikora na nganinga da masot mingumsa Rivali siasa se. Chui kemadaya sakhamab rivra, noi korum shimili. Arwi nali masat hang kawai, tum kesip tali. Rohali tek matedano. Marem churchili, rivra tangpulwi abu ngara. Trakana rakasip laga. Meeting room dakhle tam hili. Rivra Angkului avung rali, shenau bingli, bingbang may kawai, pusa kamata kamilo. Rivrana ng chon mida, harali naung rali, tom migishaba, tan migishaba, avung ra kang sang sakmilo. Rivra achu meeting hirung hai laga, shimli ichawi pamli hanung laga, naung nauli, rohanali kanganayli, churchli, Kalakuli, Sharukui, Abung Rahi, Tamidano. Tangpulli, Abung Rahina, Naungrak, Kamataka Chung, Karui Mikavai, Achu, Higata meeting Hilli, Abung Rahun, Rohon Litek Mateng Sakavai, Handicraft, Kalakurafiana, Abung Rana, Sharukui Hilli, Rohoing John Kamitashu Mida, Talakan Saship Kavai, Abung Ragatongali, Rup Katongali, Rahoing John Kami, Katashu.
ไอ้หนุ่มโซดาบริบราสิพิลีตั้งคุลวิครนาวก็ชีกท่านะสปีชคำมิลีตอมคำมิลีอิทุมลีจันคำท่าหังมีเดอิทุมนาคุยเลยก็ไรสังเกยเพราะหนโซคำมีอัทุมลีละบังชับมีเดคำท่าหังมีขบายชวนมีละลิขสิบเดคเลยยาวนาวฮานาบิงกชูรบิงอิทุมกตองลีละริงชุนเพราะวิโซคำมีราชาเดไฮโรมิโลอิลิมรังรุมมิเดคเลมรังรุมเรมเดคเลยตั้งคุลวิชนาวบิงวิงราบิงราชาเดประหนะโซคำมีโปรแกรมฮับเขาเกยประหนะรังรุมมิลชิชมิลีเสียบสานชิลาไคเรอารintroduction and a presentation ปั๊มถึงลาสาเร women president NTNP เลียตัมมิดเลยที่น่าเป็นว่ามันสักไม่ก็กระเจาะอีทำไมเงินชน handicraft ลักเกอีทำไมยูริจัดเทขังสักขีอีทำไมสารีฉันไปจนไปฮินาอีทำไมอาศักจิตเทงัสักเกริบราวิเดียกมาได้พงช็อกเข้าไปอาจีจอร์จสกจีวุนะก็จะจานะสักเทปังเทียมจีริบราลิมาสดมิลักระดาระจิกัดกะให้นะทำไซก็ได้ริบราวิสอกมิงสารโนก็เลยอีทำนะอาจีที่ดาวโปรแกรมนี้สังไงสารละเงาใจอุ้งเงาใจบาละริบรานะอีทำนี้ replacement ขมาท่าให้ขมิจุยวังอีทำริบราลินิ่งชีดมาสดมิเซอีทำมี handicraft Chief Guest Mrs. Zuringla Kenku IS Deputy Commissioner Yukuli Sangai Sani Ka Thalala Ana Awi Mahutsada Itumli Oja Ngamri Wung Litui Bio DRDA we Akwa Akali Awi Mahutene Chuhora Dale Rimpala Ge Ning Shilake Hikita Amanka Sakahilina Naraka Tom Kami Wanka Mrs. Zuringlana Awi azak salaga alip miss cutting na ang yahang gay da paintay kasak taklala suring la we azak ji ma shok thuruko ma chuji shinaw ma shok la miyar na we na ra khai ne ka dala la itum ring palage na welcome sa ko nang soda wajana kaning kanganing kamilo awi apom mai na kala N10 B PWF na ring ka pa welcome sa ko sa da alipang nan nang ran mi ngai dele Guest of honor, kaya ito may kaya singilak kahayvo kuiraво tanmila former president sa saye iwi mga jongdi anapung kasane ana matalakay na sami kahay jiwi ati sure da ila tam kui maman tada awi atsak tata penji yak laka ila ati hita da sumungali ra kanganing ne Mrs. Tanmila na kanganing kamil ito may kawatsay ko rali yang sangmi laka siyasa kami ay na itom li katom mi jinge arila itom may project akamang lay dale say ko na thaya weaving project instructor aka ana monthly ana 15,000 hi itom li sponsor sami dale ning shi ka jang kate kala trainees mi chi shat lay dale o changa jili kazair kashan rakhavai kajon rakhavai 60 kashan 60 chongkhom ran khabai we and ascension la sami lu shithai dalaye ithum mai wang mamalai ka baya o jala ke atam ke chivali raisang sak dalaye ke chi chui asak ke chi theisa da ari atam hi judge ping athum lila abubu mingai dalaye kare sada sorry chan ko somoshi first prize and shock me ai dalaye a judge maning mane ari sponsor sakami jena ka kaneli thochan ar shimre second prize jena longzai wan
third prize athumna hivagra laga athumli tiomai ka women's society na pandan sa mingaye athumna la hivagra ngning milo sai ko ran ripsa da rang ningai la laki kamata mare first ko shokpa ji na first kamine ajwi itume choreography with first prize committee ane second prize Kachan Arshim Maraka Kanawa Tamji Lukikalu Shitse Major Devendra Singh, Post Commander Awang Kasom, Captain Christy Arora, Medical Officer. We warmly welcome you all at this second conference of NTNBA Women. Thank you so much for coming. May God bless you. We would like to present you a small tokens of love. Please come and accept. Shlak ay presentation kami atam he na samsa se kanawa service limilushit kawai sase. Ariwi atam hi itumi kya shikbaya chief a guest of honor Ngamrei Mungluiti project officer DRDA li atam midalaye. This year, NTNBA Limli, Little Women's Society being dialogue na Ari Li Hosami Declare Church, local church, we pastor, woman NTNBA Women Society, we Women Society, we Women Secretary. The Razan dignitaries who are in this ties, Lang made in the Kyashi Pungi Jiva, Reverend being, Pastor being, Kala Rono Saigor, Ihi in the Hili Kanganing, Matik Chai, the Karaba Maning Mane, Ishiari Women Society, we woman we secretary naga ajawa kya kala ke na razang pai adam ne nathum we amakhra he na nathum we program hi shoyauni ka maka shungni ka nathum we ning trak suitauni ka da ila ukhanange halala mathak me adam ji nathum li rana samang sagrano ila Langtang li pemda ajiba shuti la sada gober scam pem sano madam disina ahi sak leo de infar taure ri matuye na satisfy sami khra lam le mane ina ga tom ta ali ina them mai khar da ga tom khra lam le mane kaji tharala rawi mingli ila rawi nawa khane Rally League Shiamine, Shivangana, NTNBA program, Tada Women's Society program, Shamnaga, Hakamabung, Hada Sada Feri, Ekladala, the Zangai, Rangai, Jena E, Tada denied them Sara Rakasangli. Idi Tada Apio Milo, District Administration Lila, Tada Enlab Noina, Yokam Yadley, in the letter, Yokam Yadley. In the letter, other round eat at the Joker, we side in the Sumi, Wagasang Mige. Kamatai in a Tata issue we
women society 病里很可爱吧，因为因那火气的整那个 nervous 的呀，一同为 association 可能对对为阿当么他们呢，或没卡嘞，是没卡嘞，伊拉整的来采过的呢，只要为个 team 说这个阿成行的，ran那个拉的嘞当 handicrafts， 他了拉看看的嘞的几个他为，那从你生拉跟的啥的嘞，现在同为 participation 现在了，听说给，大家拉跟呢，假如可 Bible 里样个可不，신앙病是吧？他干那个么经的，신앙病吧 Bible 里吧，他么干呢？신앙病里的。神没卡的事情才耶，啊，他妈里 evangelical we churches 病了，让啊，他们目前那他们的，那他们的，把样啊，可不，신앙病里 empowerment committee 么上的，he some around 40%， 一同为 evangelist。we like them the clay. the BH D them the clay. Theology them the clay. Doing Chahili, Shinau Bing some around 40% have pastors Hakwai Paul calling late. He America Gataliba, other Shinau the pastors Hasser de Ragasai. 20% of the pastors here in USA, he 신앙은 occupy 사대. then 야가마만 그 신앙 빙이 딱 야가의 바이블리라 이tum나 바이블리 이거 바이블 캠라 카이머닝머니 다다 그래 나리의 horsak khai text में mirror general न तुम ring famsalo 공학리 다다 OPD Stacy Bom लगा or sa kaimam tithurada mang jangjat milo ka Bible li itum na 1 Corinthians chapter 14 usually in mangwi ka if I'm not mistaken 33 34 35 to 40 pa yang na 신au bing li state ma mim de ma mu tui pa im de ang 지다들 그뭐 돼 바이블이 비시더라. 이 투무이 신앙병나 캠성만만 드라클레데 이거 다들 드라크 링파에 닝시에 Genesis chapter 3D Genesis chapter 3D 그거 신앙병 시대 권기시 아유르크니 했는데 앙이리 템 그뭐 파스빙 드라클레 그래 기다 childbirth 이 조트누 지대 this is universal 랑당위 신앙병 막나 나오고 프라리면 좋았는데 no universal네 랑 리머렘리 아지라정다 그 신앙병 막나 나오고 프라리 좋았는데 universal네 그 큰에 관계 시즌나 기다 신앙병 나 투무이 닝그 장에는 나 그러리 도미네 사과사르고 나 그러 나리 몽르 저데 신앙병리 이게 다를 그 속사를 통해 소사이들이양 나 그러 나리 도미네 사과이 desire 그 사미로 이tum 땅콜리 성세제가 가랑 나디 미안나오 아데는 사이금 주대 인데 이브레브리 크이라가 이브레브니 ಕಂ고마담 이니 바르 진금 투마가이래 양금다 이거 나오라 라가이래 이거 나오는 라쿠야래 인데 알리항오 일이 도미네 사과임 살로 하이퍼 텍스트 팔로 나 이리 사프룽르 그지 이태이 야 바이블이 한가인다 나 이리 탕강 너는 사강ngay 사우르 그지 아 쇼풍르 그지 야 바이블이 한가인네 쇼풍르 그 이리 샤브는 셈노
下文的等级推行哦，下文能闹高进哦，下班那能梦闹的，文那hin了，哪里了，是闹哪里了？那下文那呢，上次看阿怎阿怎去等级推那个一同的闹个干呢？现在去了，那他们呢？下文那呢等级推那个。哎，一下吧，得银行哎。哦，得银那谁哈啥米个？那下文没来了，那下文因为阿扎基那碰巴了可，没人闹病个东个里巴行了可，那人那来是啦，给那个闹米个嗨，啥米个嗨，那人没来杀，阿瑞啦，一些辛苦人，那啥吧，妈妈来啦，了พันจริงๆตะเลยก็จีฮีนะบาหังลักโดไม่เริ่ม闹个东个里ก็จีฮี一下吧那阿维心里，一里好亏了个安那是哈啥生命，即。一些辛苦个东啊，阿就话解个话，他的一下转看你里了睇得来耶，哦，一下没 December 不里了睇得来，一些解个话，没人阿就 conference 里让个 room 得来耶，没人闹病，一通没人没是蛮让了开那等的，一通没来个是嘿，他的阿就没听肉了，让个对的ปั๊ม了啦，一通来个是可是没是蛮拉了一通。ริงรวมจริงใส่ก็จะฮีมาเริ่ม闹病ก็ต้องอะไรอีสิชิมพูก็ต้องเอาไว้มาทุนไอ้น่ะทุ่มลีเลยก็ชีจีไม่ใช่มันลักมาได้ถ้าตลัดวีละดีได้หังชกตะเคลนเนี่ยขี้อาชีขังนี้อาจจะงชวนไว้จีฟแคสสามีก็ให้อยู่จ้าเอ็นเดนบีลุยรำลี Women Secretary Sami Dakhlai Miss Arin Executive Ping President Secretary Executive Ping Kila Aji Conference Week Committee Convener Kila Executive Ping Langmaida Logger Hiwi Pastor Tikan Ping Women Chairperson Executive Ping Village Headman VA Kila Chairman Committee Kala lang may karta yaw ko home ping aji conference li kuchira mi dak le yaw no li kuchira mi dak le yaw ko home tikan or PYS wi kathana ping Kala conference li shit kasang kichihan le lak ina ribrawi kringa tuiji wangna khira mangla thai jam dak le ji pa mang khira katho kichir wa sau khira daชิดกษังกิจหันเลยลักไอ้น่ะมาเริ่มอะไรลีรัสังกหายะก็เลยรำหิวมีปิงแล้วทุ่มใส่กูรลิงชวนอาตมฮิตรันอีวิอุปลงลีเลยกษีขยะกษีริงกพาวีมาสอดแล้วทุ่มใส่กูรลีมีลิชิตเลยอีลี executive ปิงน่ะกันเด็กกษาจิตรันถ้าแต่อีชี president ฮีอินี่ว่าตัวลักไอ้น่ะถ้าแต่ขจันก็สาธิตขังรุมงาไว้เจนในอิลิวะอาชินาอิลิกันเด็กก็สาฮีรามตาลักรัสไฮฟอนสาระยันนักแกโซฟอนร์สาร์โคท่านมีจิโคอินาก็ช่วยไหนด่าโอ๊ยเจ้าก็ทัดจีอีวิวัดปั๊มมันยังไม่เจมสับไปแต่ทำไรแต่หางไงข้าอันน่ะไอ้นั่นทุ่มฟอร์เมอร์ปิงลีพักวิกให้เนี่ยมันไกลสิไปมั้ยน่าซับลงไรอีชีexecutive ping lang jana hai re isi khram baura da phone ti look off sao de ji je nai ina iwi ningli iwi kitchen li pam ga sa nei imang pam ga sa nei ina look khita da pam jang la ga I ma chu khawe yo de hi wa ina sa ba la off side re tha kha wa I ga thau sing na jang da ira mui sok mi ga phung li I tha da ka khai nei Kang jen nei ina rivali se hasa ye yo riva nana khangzana iwa lai lam madam ga sala ina okuthiya kikhala thadang zan la ina simple sala ina okuthiya abung rasare aying rasare thui ga haya itume ar ra pingji phungpha mi ga haya aying ra pingji ili matui khamine yang Okutiwi education ko hor kit kalam matay na thalala atumi uklungji ning thare atuma khnawa kada tui hangaye jena iwi shongay na la
aji ili hitada program sang kami maju kami hikatha hakamataya adam hili ili khanganing samphang khangsak kasak vari ning shie klajwi program committee not pre katham hiping psycho ralila iwi ning shi iwi like shi later now hada mingai te laye nishimi akhna krahu mil jo Ma'am da awe atam kasak khushok laka program hili rang room kami wiwa ningshimi dalaye. Thank you, ma'am, for gracing us with your presence. Arwi atam hi Mr. Jubilate Gazingmei, Director VVT Midale. Now I give the time to Mr. Jubilate Gazingmei, Director VVT. Aja Indian we finabing we zibrung mi daglaya church Marem Church pastor member being sai gore Indian we shinao we kathana being razang daglaya dignitaries being church we had a rather clear. We being remake up the winning she, Kalakyashi middle. Handicraft. It will Lansinly relate to some. Lansin Hilly. But the Tom Sigla exhortation, Jana, I love any opening side. Exhortation, handicraft, really exhortation, good at the Misigla. Her exhortation, Jauda, Saglagan, and opening law. A Kishunaka Hangis made opening sun. Me Shakaway at them, who showed later in a sugar law, bluff Musabai. Jana. But had the Satsang Shikla, Gaji, Angtor, Pencil, Nawana, Yonaka, Ketro Tidley. India, we got economic status in our box. India, he, Ogtwing Lay, Shak Nilang, later Hilly, the fastest growing economy. Hagmai Twigja, Bajali Kapali Zung. Ha Kajam now to my Twitter Kalaya, lazy Indian. Kajam now to my Twitter lazy Indian. Kajamli relates Halaga. Kum Gidang a cup tea the clay, Sing Tralimusudam. Sing Tralimusudam. Itum situation he corporate world. Lila Kangasomaning development concept. Corporate concept in the and corporate world lang so remaining. Well, itum khalatui economic policy gilamang ba Sigta Simban Ramban of Twitter Clean. At least civil society was shared view waga high by. It will learn he that does not say. Ida the Hapok Ida the Washung Kaisa say, Gaji, Lan Agale. But Jada Tanga Malimini.
tangkul hi ilihang lo jega wanau gedinau athipli jang laga aguthui hine da pning de le jigta society ne political vision le laga lansin vision makle political freedom we vision le laga economic freedom we vision makle society idumwe GBRN government of People's Republic of Nagaland leidle atum sarkar in the tax hui no tax hui but tax paisa ji normally public welfare we wang hanungi ji development we ajagai na hospital reno shongfu reno school reno development structure physical development we wang itumli ungi ko chikta idum sarkar le male productive investment di haidad leila ji khala chilam sam ikata backdrop against the backdrop of the situation chikta situation jili आज NDNBS shinauna lansin wi angyung hopok mi khwai handicraft exhibition salga competition organize mi dagle hi sai corona appreciate sare kala congratulate sare India Constitution Article 46 Hili bimi haidaglehi Apungnawi Simban Ramban Atumwi Lansin He advance Sagamaya Valley we may bring na exploit Masakawai State na extra care Palai Tumli Chikta protection Mikawai inner line permit, special permit mazang la mung zang sak. Ili mung zang sak phapang. Si mangmaning la Article 371C. Hai milaga itum hili protection matha lage na mi dakhle ne. Unfortunately, itum hili authority chung na how the jirali yang authority hi government of India mangmaning la naga government la leidle tangkhul naga long la leidle civil society organizations shinau long ne DKS ne mayor la long ne nau long ne authority chung na haida itum we lansin we bong le khipa na concern male nobody takes responsibility. Jika simpan nampan, oh tu itu kali itu. Tulop jatuh kali saya kurang government employees saya kurang paisa. Government welfare scheme mana sampang tu kali paisa ketonga. Lui khwa now being we hanyor thingyor shigayor paisa ka tong hi aju kali wat lekla hili circulate musam idum ya bamli circulate masala mayang ngalai li bahir idwer lei circulong de lei Lansin we authorities at the jang. Lay saklong we record at he should ukrul mangli, ukrul down mangli, mayang dugan hi, ili kuikal idumili. Lansin system ji idum we favor limlay to and Asian tax atum when sampang jauda ring padale
mayang now being hit tax quick why na dapning le ka pricing control ma hai mi la pricing control ma hai mi ma da odman na na recover sai laga ithum ni chot na sak le tax ya na dang dei ithum na phung de le ithum na phung de le ne hi ina NSCN ni la hangai burden hi ithum na phung de le de idum he workforce 36% 36 plus percent mang lane during the Jaili 75% are farmers Rigwa now 10.98% hina 2011 we census athishu to go in marginal workers season nagli what some rest throughout the year musam bhang season nago musam bhang other hilly 50% lang the what masala ring the rain what masala of the rain don't idum we traditional skills simansarere degenerate sasarere traditional butonga except carpentry and weaving John Krak kala carpentry maning la idum traditional company we machine na sak shok chi pai mai jauda matham jauda idum lansin ma phaning luila corporate products low laga company ke sang bing ji tom thui khain chu realization malem ne idum lansin ang yung ma form ne ayali ke zat bing ji na jili si jin tha hao ring khwai ke sali hili ba lui khwa naw ma jingai thu da rajli migrate sa thui sarai laga cheap labor athumli skill hands mulai mdak jimning la kala labor mulai mdak jimning la ko apam jui mi na masa khngai wat chi basa de idum economic opportunities hili laye jim recognize masa thai idum economic opportunities hi lei de khle ma yang naw na khui de khle yang khwali rajya songwi khom tek mayau rajya songwi na yang ra kha idum wi ma tek mayau adum na hiri idum na jiliwa economic opportunity je ka the recognize ate the hili khung na tuma idum chili cheap labor sa de khwan dong ara gachon kharak hilila kula ke si baba hilila Surachanpur we pai me sauda idum we gachon kharak bing hila tangkhun naule Surachanpur na display sam yaw gi de le tang housing ni thingsim sa ga sa we na the thingsim sa ga sa we na cheksim simban na ban khaning pha me yaw da cheksim khon li ba idum we artisans being he check machine thai du da cement not masa ra lak thu da sila housing sector ba muslim na being khudi zare re kashar idum we India we muslims ga Bangladesh we muslims lam thai du re idum we sector ra ka construction sector he wo gdonga ki ga khu ri gan adum na display sami ri gan idum development ji hi idum resource li pe sa ki jin idum ok thui thwai resources ki le la ki li pe sa ki ka chi masala idum na dukan bamre market ai no ok thi re jilala idum products maning la mayang wi ki ga corporate sector wi the products mang promote sa de lansin ka tam thau
Lansing ni ka tam thau re itu mi potential wa hang lo ji ka ngalai hi or 37 maybe 37 mang tam bak ni per square kilometer ok thui tak lei hi shashini lang lagam ngalai li kusoga zat ngalai li kusoga thai shirai idum na atum wen le rozad le trade relationship he have that mushong je de le kusak za ji ngalai khlai bing wen na roza gi ji ngalai ma khlai bing wen na idum na rozad le lansin machuk khamaju Kibana Jugmujiran, Autonomous District Council, the authority, autonomous autonomy, legislative function. I know, Hikumasate, like the clay. Achava Article 371, we are issued about Kapung now with development, he was. HSC na plan saki hilarious committee MLA sa developing kapung na bing dong ko party ngteng the affiliation le sarai laga akhai na akha masam bhang bai masam bhang khang ro situation HSC na hi side ji malay party affiliation BJP li le out Congress li le out khangde party li le out ku phungna wi malai thui ga hai ki tha wi situation li au thui de khle ne lui khaba gi hili idumui future le thai sirai zad han Delhi li dam gushuga emeg dam li bam sai higu je nung la thai shirai gu dong han gu dong khang han thran Himachal ji thum tha gu phung no Delhi we supply gu tong Himachal na sa dak le ji ta ka mai thum le Imphal we food requirements ku sak za thum na tarkar sa dak le ji idhum na supply sak bai ne idhum we the topography yang laga climate yang laga subtropical fruits ka tonga suitability le dak le ka maling sang mi wi lo ke sai phame da maling sang ne le 4545 square kilometers le dak le hi Li itum na utilize sadagli he just 1% of 5%. 1% permanent cultivation, 4% shifting cultivation. Kapungli 4% ne sharuksa huili. Angralui na 1% ma. Potential haklagai na le. Manipur state na potatoes onion import kasali 400 crores lang the every year spend sai jar har import sadle 200 crores lang the import sadle chicken feet anatang the import sadle Manipur state we food requirement he West Bengal Andhra Pradesh Assam Orissa ki Bihar ay naungdale, Punjab ay naungdale. Ito mga lay hirik lay laga masijin thay rang gje simpan namban au thui dakle. Juk thumje hapok thame makle. NDNBA women tada initiative aga hapok migi gje makle. Ida dale. Food shortage ba. We are about 224 villages or so. Ada tiang may aka record magsa later 224 villages really arui food grain shortage hi per village
isina 41 village li survey sayang laga miyabu na kum khali back through zadale back through zadale itumui population hi 1,84,000 me 2 lakhs but 2011 we census report atishuda 1,84,000 in the Tarkar Sadhli, we are short by, in terms of rice, 9,834 packs he food deficit later clean. The Shakzama Kangjang later clean here. Potato, Mukujok Temataba, chicken feed, what is it? Sagati, Makawil got the Kamateri Lungshan Gai, Jimdala, Jimasate Madaba. Harub, Harioglaga, Harub, Sakmasate Madaba. Jukamajuma Krebang. Jukamajuma Krebang, potential Hakagan. He got a food deficit, he got on he it me opportunity in Lansin Mataisang Vai. We opportunity na the kure. It is misconception like the clay. We found out that Yaron Naula Mula Naula, Rusum some Bangmaragi mindset like the lay. Stigma ka had the lady, Louis Wagzi, Farmer Akaji, Mohongam. I know India with cities being me with Rao Asatuyo, Minamasak, what Asatuyo, Hotel Lee Compang the Pio, Sakamata, Yadugan Mayon for me, Hictata, look up, good how. Jeep laborers have to yell, Tintra, Pangali Lang, the Sam Panganila Dolopla. And a Jiva Miavuna, House and Mang Nilmakang Jangda, Mbak Waiki, San John Wiki, Shakzawiki, Chita with the Yaron La, Break Harmoning La, Mati Panga, a sopum the clay, a soapy the clay. Some the level. It in the country gazin soy. I ishi Azarinda, ishi Apanda, which is Maning Lala. Ram now, Adangul now Jaga, country gazin soy. The Baniga, Jaka, Anim Gumarasa. I can Spali Usa sing to me, we what such a thing. Unkani, we are Manway, Timatiga, Ting Trukle, Untruk, we are Manway, Lagajili privacy, Rakalatum for ye. But the Jankali Miakana, Shinawakana, Tinghang Truk. Sakui Shabagaji, Taraka lay. I can Bruce Linley that Jiki, she has the Europe live a Kongpai Gatong, he laying a leg reflection, Charum reflection, she has now, Tarazade. Aram Shonga. Working days live up me, Jakuntim. Sunday live a holiday, he gon' pay payment. Jigata, Jihazli, Zatukli, Yautis at Tukli, Pingjili, at the Mangwai Shakwai, the attendant Kasan. The Jeep pays out something out the Afuana, Kiana, some the Lejang, the Jim Taylor, Paisa, Mamma out the Jehovah Ayao. Afuana Jehovah Ayao. And I eat to me Nalayli
khalattawi akhwa salaga ok thuire gaji hi masangaim ne hiliva yangai no watsare ja hogi da kala lui khwa naw ne ja haira ko khiyam kam ne ja hoda kali pomli watsad le ja khya kaw la mai kaw la jang jenai li watsad le ja khiwa sak la ji bom them ne ko khya ka la kai na ja ngai hoda ji ka sa tu sarkai itum we human resource itum mi ur hi we human resource mi ur ka dei we re sang khwai li si jin thui khai chỉ lấy được lấy anh yêu mà phò cái gì à lần xin này chỉ ai là helium thằng 0.0 học phok được gì na tụi mình ra cái gì rằng ngul mà đuổi phok rồi ila mầm đuổi ngay này ngana san cái adam vậy ngana san cái adam ni mà đuổi lo cái gì hi không nào biết làm năng ai luôn nè, không được biết làm đừng ai luôn, có cái sự không, cũng sang ra đấy. India we economic policy LPG. Liberalization cái gì vậy? Malay khang day we ought hili rai or sang bai sin ne the tariff cái chui ra cái na hai laga mara jang khang sak ji khui shok mi ai India economic policy athi chu da khui shok mi ai liberalize ai kind of privatization hili ara health la, education la, road communication la, through la, what's high course service sector ko donga privatize sang sakai la, kisang bing we lay lon khawai sang saksarai, kisang bing we lay lon khawai sang saksarai, the hiliba itum compete sa kermaning tu bijila, globalization, malay ko dong we products ji hili unjang bai sarai. Cái này chúng ta compete saga jaka natural farming with products aina compete sabai. Advanced countries liva market li ara corporate sector na tarara invest laga ajak matha khamaya hak khamaya athai arai chat hanyur chat khushok laga leidle ka itu mui kham haya khaba natural farming with products meaning la atum na khushok tu khlai ji maning jang lui mane maning ju pasali poison mangsang ne shai ka sang ne ka ji thayau ki da ara organic ta ka jing ram mai na thui laga au thui lei ta sung da organic hang rok tu khlai itu mui baat je thada le kasa natural farming ne ka unfortunately khu avuli ke thema kasa akha khani na chemical fertilizers pesticides sijin laga itu mui ngalai thai sirai ka tonga food products ka tonga poison sai de le si ngachai phung re itu mui handicraft mathim re chanwai jonwai hi itu mui community mang na sigajin na jilala market hi mang hilina export masa paim ne yurg deina itu mui hi khisi ngai ragla jilala itu mui hilila mathi mare khiwang itu mui culture rakle kathi li pangran jonran relationship asiwi relationship hi mashiman khwai kachon nai na hai dakle Kashanai na hai dakle, hi culture hi na, idumui handicraft hi mathing sakla laishon re potential le, hai na idumui lansin hi li, the promote sa se jika ita handicraft hi mang maning la, kajon kharak mang maning la,
potential hak mai thui ta khle farming hi sa ka phare hi encourage sa rung re hi li emphasize sa rung re ji hang le ga dangau ke indian bi sinau ling mai no ni share Ojana awi take kui apong chung khai na itumdi ka sasang kamiwa ning shimi dalaye. Thank you, sir, for not only praising us but also encouraging us with your kind words of wisdom. Ina han mewe atam pai ku rishi thau ke yarina ning rak la khai re thalala na wi nga so ka bombing psychology itao philo sei Ojana kahang jena thum phamda ka akana khali ma chin sang rok la ka phapta vai salo awa ana hang ka hai ji hor chak tam sa ka ashama itumli senjin sa ka hai ka zaira kor adwada ka tong ji ma mi lui mara ji haura thago ka da da saura ji ka than na bing li phen lui ra la na thum na wat ma sa ka the na ji ra de chui wa ngai na ari phap mak da ji o i tau khi hang tu thui lo ta ma thot khui sa lo itumli bing ka pa pa wa ka na Mr. Ngamrei Wong Retreat Project Officer DTR nala itumli athang 10,000 mi here arila ana itumli hidata mi haide le handicraft we first prize mi khwai we wang 5,000 hi mi lu shit thai de le yai chai korona apang ka phe se kala an mi thai lo ka chung ga mi ai de le chen na ji ma pi ngai khwai guide bring na khayau meol cho la ka itum church hi li pam khangai pam officer aka sauta hi la mi ngai fu yai ai ari la hi la mi ngai fu yai ke chui ning ji la ka sak khami la ra lo han de I taung ra ma pi la ka sa itum aka shi nga kar thior cha wa chen na I wa mister de hongai ji ji mening ka nau mak ta ana itum le aji rupees 20,000 hi mi ai de le ko sai corona ring phai na pang ka phe li shi sai kala itum na aji hi da da waja ngamrei wong na this ceiling so awi mo hotai na rami salala yak ka matha mai da anara singka me ka hai kala ngachon me ka hai hi athangai this ceiling mo hola ali ho sa si je parajang ta ithma phani ngai ru ko jena ali ngo so khra ngyur khra mi khani lei dale ani na hi wa gra la ka ithme hi wa gra la ka ithme lei ki si pan nan ji khoi mi lo kala waja ngamrei wong ni souvenir ji la khang ran meol jo ara man la mi lu shit la han de hi breshi bingwe acha maram dala ina nali mi kha na la le shi te ilia ponga khai na ran mi yang ji itu mai wat sa kha abang rai tu mom lai se jena ari iba rami loว่าเจ้าเองซอดเหนาขึ้นนี่ไอ้ว่าเจ้านั่นเองนั่นน่ะงยุรคราขึ้นนี่จีว่าเจ้างั้นเลยวงนั่งสวคราขึ้นนี่จีนี่ทุกมาเลยสินะกันนั่งร้านไหนรู้เขาเจ้าน่ะจีมาคุยแล้วฮันนั่งเอาสิจ้ะริงกับพาบาเต้ากี้เจ๊เด้อาวุธอะไรอย่างนี้มาก้ามในเจ้าเลยจ้าขยักไหนแต่ไม่ชอบเล่นทุเรศกับมาทำเนี่ยแต่มิสนาบางร้านเหมียวนั่นนอกก็ฮิลีอิทมนะอาทังด็อกเตอร์ทางไรจอนมีดิคอลทีไหมนะlocal ฮิวีมีเนี่ยอิทมดีอาจีเลยสิลักไกนะอาวุธราบิงดียาอิชาบุวิกซัดยังมีไงไหนแต่อันน่ะอิทุมลี
รักต้อมมีเด็กเลยก็เลยอัตมเอาไว้ใจก็เลยจีนอท่าให้เลยก็อีทุมนี้รักต้อมขมีจุยวังนะอันนี้เลยกชีอาจักจีที่ไงเดเลยอามันก็สักก็ชินาวอาคลักอีทุมมีวังริมพาไม่กับก็เจนาวลาวอาคงซาเดเลยจีจุยวังไงนั่นละอันนี้ละจักจีที่ไงเอก็เลยอันนี้งยูราเด็กเลย nurse อันนี้ละทั้งการีตรงแล้วก็ทุยเอาไว้ emergency ก็แล้วก็แต่อีน่าทั้งละที่เราจะจิตบำบัดใครนี่ก็ฮีถ้าก็อารมณ์สิ่งคุยร้านเอาเสเจน่าอารมณ์อีทุ่มนะไรเด็กเลยอีทุ่มมีchoreography หิมะรังแล้วก็ช่วย judge ปิงลีรีเมคอัพแต่อีน่ะที่เราจะหังไงฮิวักช็อกมิโลนี่สิก็ทุ่มจีแล้วก็ยารีน่ะจอร์เจสก็ต้องนะสากีกิจิก็จังคัดนะทุ่มฮิสาตีแล้วก็ judge ลิสังก็ว่าถ้าเด็กก็สังขละกิจิอีทุ่มนะอารมณ์ยังรู้ก็เจนนี่สิก็ทุ่มจีเลยฮิวักรังนิ่งมิโลนั่นทุ่มนี่ละเลยกิสิปานนั้นจีมีไงแต่เลยนั่นทุ่มนะแอคชั่นนั่นหนุ่มโซดาช็อกซ้ำมิโลช็อกซ้ำบังมิโลฮิบักช็อกโลcho ara ashi ka thum he more phung la ma kan gi ji ne computer tha da mai yang ka jang je na ning sila kai re ashi ka thum na le hyak ka le shi da ra khami wang kha sia sa ka jak jak la ka na shi ka thum mai pam chi la tha da ara ma khui mi ka vai sa lo ning shi nai re presentation wa ta mi he na tang hai sa ke Ma'am Lening Shimi the Lay. Alright, Hon Jing Jing the Kalay, choreography he hopo Kawai South say, Avung Rana, the Jang Akani, Jolagina, Domra Kahaine, he Taklaka in the hopo Kawai Sase. We have all been waiting for this day, and on this bright, sunny day, I'm very more excited to see our ladies, beautiful ladies, our mothers, dressed up in their best cultural attire to grace the stage. Participants bingli hi thada hangai da leye no thumui last number G la khani sai da rembe thui da advance sala kai na operator bingli khamika milo gi hi pongai da leye. In a serial number here, serial number 1, 2, 3, 4, 5 na ready sa misalo arwi atam hi judge pingli midale. Yari being tension ka pokai le jang nervous at pokai le yang natumli all the best kaji hangai first of all reverend so mida shumir no ki pali ka mungui lak no ishi naji yang ji hi